Četnička ideologija je zaista jedna mračna ideologija čiji je temelj na etničkom čišćenju. Zbog ove zlokobne ideologije nije počinjen jedan, nego više genocida. Zato slobodno mogu reći da ono što je Hitler uradio njemačkom narodu, to su vođe četnika poput Draže Mihajlovića, Stevana Moljevića uradili srpskom narodu. Kasnije ću vas upoznati sa projektom Homogena Srbije kao i jasnim instrukcijama Draže Mihajlovića. No tu postoji još jedan dublji problem, a to je što Crkva Srbije, koja je i ranije prepoznata po svom etnofiletizmu koji je u suprotnosti sa crkvenim kanonima, zapravo je sljedbenica četničke ideologije. Oni su u toku 2022. godine u Crnoj Gori napravili parastos Draži Mihajloviću, a ukoliko biste analizirali ko su zapravo određeni sveci Crkve Srbije, vidjeli biste da su kanonizovali određene četnike koji su napravili monstruozna djela. Na našu sreću, Evropski parlament je u toku 2022. godine napokon donio rezoluciju jer je prepoznao ekstremističko djelovanje Crkve Srbije. A to je ova četnička ideologija. Također, određeni poslanici koji su predstavnici DF-a se zalažu da se četnici proglase kao antifašisti. A sada došlo je vrijeme da se detaljno upoznamo šta je to zapravo četnička ideologija. Homogena Srbija je projekat Stevana Moljevića objavljen 30. juna 1941. godine koji postaje programsko načelo četničkog pokreta. U istoimenom projektu piše sljedeće: Srbi moraju imati hegemoniju na Balkanu, a da imaju hegemoniju na Balkanu, moraju prethodno imati hegemoniju u Jugoslaviji. Iščitavanjem cjelovitog projekta Homogena Srbija, veoma je jasno da se ovdje zapravo radi o etničkom čišćenju Bošnjaka i Hrvata na teritoriji Velike Srbije. Kao što vidite na ovoj mapi, Crna Gora posebno nije istaknuta zato što su oni već 1918. godine sproveli pokolj nad Crnogorcima, tako da su uspjeli da okupiraju i aneksiraju Crnu Goru i da izbrišu i nacionalni identitet Crnogoraca. Decembra 1941. godine Stevan Moljević poslao je pismo Dragiši Vasiću, članu štaba Draže Mihajlovića, sa ovom priloženom kartom o razgraničenju i sa uputstvima za etničko čišćenje. Prilažem vam kartu o razgraničenju sa Hrvatima. Pitanje je kako da se ovo sve izvede. Što se tiče granica prema susedima, to će pitanje da se reši mirovnim ugovorom, iako bi i tu trebalo najbolje stvoriti svršen čin pre nego što se pregovori i počnu, ali nam za to nedostaje vojnička snaga koja je ludo upropašćena. Što se tiče našeg unutrašnjeg pitanja, razgraničenja sa Hrvatima, tu držimo da treba odmah, čim se ukaže prilika, prikupiti sve snage i stvoriti svršen čin. Zaposeti na kartu označenu teritoriju, očistiti je pre nego li se iko pribere. Zaposedanje bi se, mislimo, moglo izvesti samo tako ako bi se jakim odredima zaposela glavna čvorišta i to Osijek, Vinkovci, Slav, Brod, Sunja, Karlovac, Knin i Šibenik, te Mostar i Metković, a onda iznutra pristupiti čišćenju zemlje od svih nesrpskih elemenata. Krivci bi imali da budu na mestu kažnjavani, a ostalima bi valjalo otvoriti put.
Hrvatima u Hrvatsku, a muslimanima u Tursku ili Albaniju. U pogledu muslimana valjalo bi da naša vlada u Londonu odmah reši pitanje sa Turskom, u čemu će nas i Englezi pomoći. Pitanje je: Draža Mihajlović je u depeši izbjegličkoj vladi u Londonu septembra 1941. godine također izložio svoj program koji uključuje etničko čišćenje. Pripremati da bi u danima sloma mogli izvršiti ove akcije. Da kazni sve one koji su na zločinački način služili neprijatelju i koji su svesno radili na istrebljenju srpskog naroda. Omeđiti, de facto, srpske zemlje i učiniti da u njima ostane samo srpski živelj. Posebno imati u vidu brzo i radikalno čišćenje gradova i njihovo popunjavanje svežim srpskim elementom. Izgraditi plan za čišćenje ili pomeranje seoskog stanovništva sa ciljem homogenosti srpske državne zajednice. U srpskoj jedinici kao naročito težak problem uzeti pitanje muslimana i po mogućnosti rešiti ga u ovoj fazi. Delegat Draže Mihajlovića za Crnu Goru, major Rudolf Perhinek, je 5. maja 1943. godine propisao smjernice za dalji rad na pridobijanju stanovništva za četnički pokret u Crnoj Gori i Sandžaku. U tački 5 tog uputstva stoji: Mi tražimo čistu nacionalnu državu. Ako to ostvarimo, bit će zemlje i suviše, jer će preko 2,5 miliona narodnih manjina morati napustiti našu zemlju. Ta zemlja će se svakako podijeliti u prvom redu onima koji se danas zalažu za ostvarenje naše slobodne države. Crkva Srbije direktan sljedbenik četničke ideologije dokazat ću vam na osnovu 2 primjera. Milorad Vukojičić, koji je bio četnički ratni zločinac i sveštenik Crkve Srbije, optužen je za 57 svirepih ubistava te osuđen i pogubljen kao vođa četničke Crne trojke u Drugom svjetskom ratu. Proglašen je za sveca Srpske pravoslavne crkve 2005. godine. Sveštenik Mijajlo Baćković, poznat po propovijedanju lažne istorije, 2022. godine u Crnoj Gori je služio parastos ratnom četničkom zločincu Draži Mihajloviću. Istakao je da se parastos služi svake godine na dan kada je strijeljan. Sada više ne može postojati ni djelić sumnje da Crkva Srbije nije direktan sljedbenik četničke ideologije i da zapravo oni podržavaju etničko čišćenje.